Hadin ke jing ut jing nam jung kinong sim boarding. Halor ke jeruat kilami na ka office jung ka MEECL Mokrwat Division. Berkum juru ka jing kiu kansan jung ka by boarding. Tang hai kini ki khendiat sngi. Nakaliang ka Henyo Trap Youth Council Southwest Cassilis District. Kalalait ban pan jing shai na usop divisional officer jung ka take office trikam. Ha ka te jing lait ban pan jing shai lalam khmat dau arbok kharjarin kum presiden bad umun King Star El Palyar. Kumu General Secretary jung HYC Southwest Cassilis District harangkat ke jing seran lang jung kitkot jung katega seng. Presiden habai kremet kelat petai kubur ulong. Bana kalian kaseng kelabu ke jing kerpat hakmat ke office bakam day ban shulek klumar klem da ai jing pensyai swash ke paiba. Henry kadai penyait da kalenti ke badai kanang bagi paiba nong penelkam boarding kinom sa aka umdum haka bai day berkakam ne ke jing penyait jung katega office. Kong kolong ba udah ban ayu jing pensyai ba halo kecil pesan kabai boarding kabai fer bak lebak berkini kibnai kiladap ti kabar pada kejing bom lah shoot nak kalian jong ka office bahkan back ani ban modify ban edit ban di print ani ban cancel yang ka bill lembar ke sistem jong ki ada dia babaklah kerkom ken bill na dia babaklah kerkom ban print di bill nah tak kabalai pada kejing pan bisa kalong ba kena kalian ki bor sim boarding ban bujli ki mitar ki ada dia baki food ni sino kemud ba balai masuk ban China ni ban kelai kini ki sesnya kini ki mitar nama ada kisnio no di kabalai padi sekali ka wake ba bagi pan sai along ba kata ka UGO body application kabde ini lap nom kada kerja apps kabang ya pan use number ka mobile phone mila kali kani ka UGO body app application tai full form ro na kalian juga di office ki mula ban jawab but kani ka UGO body na kalian office ada print ya kana orang bill dihabiat bill ba kani ka apps but hato kani ka UGO body ka don ji da EU bet ka MCL halor kani ru ni ikon la ban jawab abni kong du uang ba abni kong du halor ka jing kik sa bill la tu uang ba na kalian ka office na ka ba tu saya ni uang ba kawan ka order na head office na po chief engineer na po head office na Shillong ba kawan ka order haka live electric jong benai beradab berajun but lapan terekam ya kan di UGO body application haka citrik mentah benar kami yok ban training utang hisir ni ki training ka office pada terekam ila man ang balong ba ka bor da ka penbor ki baki terekam ya kan di UGO body kemud ba kino ki bill ki bayar day ban siu hapo office hapo nya lembah kan di UGO body hapo nya lembah kan sundur di kimitar da ba sundur mitar kaju kiran jo kaju yang tu jo yo hang ni wang ba tas dia sundur mitar kira alpa berkini tiar ban print printer bakla prehi ya ka bill lah ha kaju ko pahi kidon ka jing lengok tiba kum kesen ni kuak ban bu kajing kali kuak ban bu kajing kepat ba maswa ka fet ko kalawan po mo karwat haki ni ki benai beladap haki ki senam beladap haki asnam beladap no senam ajakat ni ajakat tra na kali ki pajba jom ka Southwest Hill jakat mo karwat division berkawai ila don hapne kajing leng hapne kajing bisa nama ni tu tahu dia katakan company jo ka fet ko but mata hak ni kisi habang ikenduk ni kran dia SBO uang ba ya ka fet ko la weng no nombor korwat dari mata pati nadu ka sitri ke to penai la petrai kam dia tali ka UGO body application digani ka pelengo lengi kiseng ini ka seng betunjuk ru ni ki pajba joka dong ka than mo korwat hiber kawai joka celah hiber kawai la nom mar ba kat ku begini tu ki ba kani ka UGO body la trekam om tang mo korwat ka hiber kawai ka celah ini ku abat pan ke jing pesai na ka head office pabalai kani ka UGO ka suwan lawan kemde klem dapat TV paipa haji sya kuma ya kran meswa ket ko kani ka UGO body kade bandan kata ka jing pesai ya di paipa jang kadang tan mo ko tani ka berak ko ke celah kumki kenja awareness program ade ban aji hikai ki officer ki bade betre halo kani kam bat kemju ro bat TV ki lembak ki lembak snong bat paipa ha no kom kani ka UGO body ka kam bat to paipa priang ni ame kani ka UGO body bat sim ni ki bil jeki bat ban print ki bil jeki hak teng jo dari UGO body kabeling ngak kalong ba ki officer na po jo na po office tangay ka full form ki tip ka ika UGO body
Kani kalau kembali ngok bah kalau ngilak banang kadan ke air gelendat kebalak ban ngilak banang baban cuknyang jubor ya beduk ki barang li bari pai ba jo ke celah ibra kawai namar ba kani kum ko ji tu ki officer ke ong ba wadi ki bom don betaru ki bom don betaru kani ke yuji obadi katrai comeback trai comeback tang bak sitip ya teng badi ka ya kata kayeng bodon wat kala print hi ya ki belai Barka kabel ngok kolong ba wadi bom don betaru ke belai mentah ke lengok ke ba telah di kata kolong ba upoi hidup khatnya hajar kata ye dik ai kata ka ba kabadon hendak pelong ya kani ke yuji obadi bana hadu kan tinggi ke muspai ba kadang haji beduk barang li beli amar kani ka tak hi get ini kong beduk barang li kunju pa ba hi berko ya jala ikli balai kasarkar kaban IT lan kabar penerkam dah kani ke yuji obadi ban le iki belak jong kai pa ba ke jala le hi berko kata kani ke balingok pa bagi rapat lu ya ka head office jong ka MSL kepada kita selong makan bersai kunjuru bahkan dah pencai tikena yo pajak jong ka celah hiber kawai hato kani ka kontri kam jong kani gaji obadi kan long selansar ya beroleh celani kalong tangi katakan ni ber kunjuru dari pencai bahato MSL karena kadon jeda EU berkani ka yuji obadi namar bala da ka yuji obadi ka kontrol hakati ya kani ka kom civil light kemudian EU kani ka MSL kai jing don jadi MSL apa jalan macam ni